Maya payabak po kay kayungan. Kingaldo iti pagmasosya na ning Indo Santa Iglesia, ing solemnidad ning pamaytas na banwa ning Ginoo. At kambeda po din kay katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetala po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Chris and Rono Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Noel Pagyo and family, Jocelyn Pagyo, Natalia Isabel Lising. Special intention, Ariel Osapina and Joshua Joriel Macabali, Gemma Lumba, Emerito Barrera, Federico Mandap, Ning Torres, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Munsalan, Ding and Madel Pilaw, Safe Travel, Ian Leasing, para king malalagwang kapaldanan dari Oliver Pabustan, Mary Lee Manalang, Janet Lakap, Rosel Montemayor, Charito Obsequio, Berhenia Sumawang, Eliza Reintulio, Monica De Leon, Leonor Salazar, Mark Antonio, Belia Trinidad, Celia Lagason, Ranilo Deirit, Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, at Joy Manalo. Para king alananggang kapainawan ning kaladwa dari Nicolas, Jenaline Prial, Vicente, Teresita, Efren, Elena, Lorna, Abel, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Paganakamo po, para king kikatampong makabaldugon at mabaya kapag masusyan ning banal ang misa, nung malyari, makibatamo at makiabetamo, karing kanto king masikantamong siwala. Dakal pun salamat. Pakatipon tapo, king lagyo ning igpampo ning anak,
poning Espiritu Santo, ingginu yang mantabe kay kayungan. Mayapayabak po kay kayo. Kalugurang kapatid, ngayon pong aldong iti, ngayon Domingong iti, pagmasusyantaya, ing solemnidad na po ning pamaytas na banwa, ning kekatamong Ginoo. At bata mo po ngayon maging marapat ni sundukan iting banalamisa, king mipnong kapakumbaban, panyawata pang kapatawaran, ding kekatamo pong meging pamagkulang at kasalanan. Itamungan po, aminan ko. Ing Diyos sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatid, ing binasalang bina, king nitamisip ang pangamanan, ang pon king pamanyapat king maro, at king pamagpamatunggaw, king maya pasukat kusa ng lepat, kasalanan kong mabayad, ulilitay panigapupo, ang kawalan Mariang kabilang mong birhen, karisablang anghel ang mong banal, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo po, ing Diyos sa hingutang. Ing Diyos, amayupayan tutupa kalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, ing idala na kata sanang gana king biye, alan angga. Pakaluluan mo kami. Pakaluluan mo kami. Kristo, pakaluluan mo kami. Kristo, pakaluluan mo kami. Pakaluluan mo kami. Pakaluluan mo kami. Manalangin tamo. O mapamakalulong igpami, saupan mo kaming magmasusing mipnong kabanalan, at mipamatulan king pamipasalamat keka. Uling ing pamaytas na banwang Kristong anak mo, ya ing babye garantiya ke kami, king nungnuya migpauna ing maligayang buntok mi,
karin kami mo naman manayang mayawos, ikaming galamening katawana. Itingan po aduan mi, king kapamilatanang Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko, o Teofilo, selese ko ing sablang depat na, ampon ing tiro ng Jesus, ibat king kamumulan, ang gaking aldo, amitasya banwa. Bayuya mitas banwa, milakwan yang panabilin, king kapamilatan ning banal ay espiritu, karing taong pinili ng antimong keyang apostol. Kilub daring 40 aldo, kaybat ning kamatayan na, maralasyang pepakit karela, king miyayaliwang paralan, ae karaniwan, antimong patutu, king iya mabiyeya. Ikit de, at akasabi nala tungkol king kayarian ning Dios. At inyang makatipon la, nga nang minye panabilin karela. E kayo mama ko Jerusalem, nune panayan ye ka rin, ingkalam ape nga ko ning ipa, aasabi ko na kaya kayo. May minyagya iwan, king kapamilatan ning danong, dapot ikayo, e binang lambat, ibat king aldo iti, mga binyag kayo, king Espiritu Santo. Kaya bere Jesus kanitang mitipon la, ding apostol, at kitang dakeya. Ginu, ibalik mo ne kaniyan, king Israel, ing kayarian, pekibat ng Jesus karela, ing kayo payan ng ipako, ya ing mitutuldo karing panahon at karingaldo, at mga intulid kaya kayo, ing pakibalwan pa nung kapilan la datang. Dapot, mikatmuan kayong upaya, potang datang ni, kaya kayo ing Espiritu Santo, at ikayo ring maging saksiku, king Jerusalem, king kabilugan a Judea at Samaria, at anggana ka ring sikoti ning yato. Kaybat nang asabi iti, mitasya banwa, kabang makalawe lakeya, at ingbiga, pimpanan ne, king panimanmanda. Makalawe la pabanwa, kabang paitasya, inyang biglalang linto king arapanda, ring adwa katawong makayimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela, bakit pakatalakad kayo keti at makatalangabanwa? I Jesus ay ikit yung mitas banwa, king arapan yu, datang yang pasibayo, nung makanano yung ikit mitas banwa. Ing amano ning Ginu. Papanikya ing Dios king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyuk ding trompeta. Panic!
Ikong sablang tao, makpak kayo. King mitmong tula, King Diyos, kulisak kayo. Uling ingginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, King mabilog ayatu, ya ing aring sakdal degulan. Papanikya ang Diyos, King trono na, busal ning masayang pulisak at tiyuk ding trumpeta. Magkanta kayong kapurian, King Diyos, dalitanan niyeng kapurian ing ari. Uling ing Diyos, yaing ari ning mabilog ayatu, kaya dalit kayong kapurian. Magari yaing Diyos, karing sablang bansa, makaluklok ya, king sagradong trono na. Pamamasang iba't, King sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Adwan ko, King Diyos, ning ginutamong Heso Kristo, ing marangalaig pa, King ipagkalugnes sa ke kayo, ing espiritong babye kabyasnan ke kayo, at pakilala King Diyos, banlubusyeng abalo. Ipanalangin ko, King aslagana saning Diyos, ding kaya kayong kaisipan, ban abalo yu, ing kapanayan, ake kayong keyaos. Nung no, antikarakal at degolan, ing penga ko ng ibye, karing banal, at ing alangangganang kayo pa yan, kaya katamong manalig kayo. Ing kayo pa yan ay ti, yan naman. Ing pepasubling me kang Kristo, at miluklok kaya, King banwo. King dane ng wanan ning Diyos, inya at sulalam ng kayo pa yan Kristo, ing sablang pamanyako, kapanibalan, kayo pa yan at pamamuntukan. May gitya upaya ing lagyo no, karing sablang lagyo. Emo king panaunay ti, nune king paing tungol man. Pepailalam na ning Diyos, king kayo pa yan ng Kristo, ing sablang bage, at siya ing binili ng pekabuntok ning iglesia. At ing iglesia, yaing katawa ng Kristo, yaing kasasakdalan na, nitang misakdal, singking sablang bage, no karin man.
ing amano ning Ginoo. Sablang tao, ingka kong ebanghelyo, kaya beyo ko kapilanman, hanggaman king kapupusaning panahon. Kalugurang kapatad, ing Ginoo yang mantabe kay kayungan. Pamipasyag king mayap abalita agpangking sinulat ng Lucas. I Jesus nga na karilabing metong, anti kanini ing makasulat, kailangan niyang dumalan kasakitan ing Kristo at subliyang miye, king katlong aldo, at king lagyo na ing pamanisi at kapatawaran da ring kasalanan, sukat mi panaral ka ring sablang bansa, magmula kay ti Jerusalem. Ikayo ring testigo kareting sablang bage. Eyo kakalingwan, ing ako mismo, itubod ke kayo, itang pengako ng igpako. Inya eko mama ko king syudad, hanggang eyo tanggapan ing upayang ibat banwa. Kay bat, ti kinong Jesus king luwal ning syudad, karas da Betanya, tinasno ring gamat na, at binendisyonan nala. Kabang bibindisyonan nala, likwan nala, at mitas yabanua. Simbande, at mibalik la Jerusalem king mipnong tula, at ela patugot pupunta king templo, pupuri, at pasalamat king Diyos. Kapatading mayap ng balita ning kikatamo pong kaligtasan. Pasbayi po mayap payabak kay kayungan. Kumusta ta po? Mayap ko muna man, po. Ikit ko la rin kikatang altar servers la rin, O, po pa rin komi, misaye, na? Pasalamat ingin O, palakpakan tala mo po rin kaya katang komi, ito yan ang po pa rin kaya katamong altar servers po. Bayo po yung sabla, magpakilala ko pong bagya po. Kasi po, miutos tamo kanyan Ana mabanua po. So, 6 years miyabe-yabe tamo kanyang keti Lana ko manakarapat. Anyway po, maswelo ko pong maswelo king miras ko po keting po at king ke kayong masangyang pamananggap ka na ako. Keta pong milabas sa Biyernes, lipat na po ning masungiting panahon. Pero masaya po yung ke kayong gewang pamananggap ka na ako keti kayapin po. Dakal pong salamat. Po.
Ako po Reverend Father Rafael Zedek Mariano Paras. Atin pong Mariano kay kayo, Ken. Ala. Paras atin. O ita paras. O siklod ko po ka mag-anak na kakanyan. Ne po. O baloy po rin kay kaming makatwa. Pamanyabira ipipumpunan mi po kanu kenya king kulabasa. Ne po kulabasa kayo. O ita siklod na ako nung makatadwa kay kakanyan. Ne po. Karin la po kanu kareng paras. So pong aus na kanako, mas kilala na aking lagyong Father Dixie. Nepo, Dixie. Tapong sedek belig tadde, dekse, semasan jamu. So, Dixie. Nepo. Going 35 years na ako po kanyang kingkanakong pangapari. Ne? So, miordinan ko po December 11 of 1990. So, kindaratang December 11 na yan, 35 years na ako po kanyan kanakong pangapari. Linob ko po seminaryo, high school. Kukwento ko po, nalinob kong first year high school, inke kayong dating kura paroko, yapong Arnie, second year high school ya. Kaya pimpumiyabi kayo po king seminaryo, mi kilala kayo po seminaryo, mi kaluguran kayo po king seminaryo. Na po, kaya po kakaluguran tayo po, inke katamo pong meko at linipat abayong o akura paroko, king aliwang parokya. Makanyan man po, kalupanan ng minsan nabanggit ko na, kingke kami pong nepo, pangadestino, the mission continues. Ing manaliwa mo po, ing lugar. Pero ing pamanyuyo, ang poing pamagmisyon, metong yamu. Nepo. So masaya ko pong at suke ni Ketty. Nepo. At ako pin po, ala ko pong pangako kay kayo. Metong yamu po yung asisiguraduan ko. Kim pamagdatong ko Kenny, paka luguran da kayo. Amen. Nepo. O itamo po. From there, karintangan po magumpisa. Okay. O ngeni, migunam tanan, po. Kasi po, tuloy dire-diretso pala kini, po. Bali po yung pibatang kong parokya, Our Lady of Fatima. Adwaya mo po baryo, ampong atlong sityo. Karas ko po kini, kinsila pong baryo. Po, arapen, garing magmanewo, nung kitan pibatan ko, primera, karas ko po kini, timano, kinta ko. Po, medyo kakapakapako pa po ka ring schedules. Po, pero lugod at saup ni nga pong gino, po, kingke kayo mo naman pamanantabe, milabas tamo. Okay? Okay. Now, migunam tanan sige. Nandin po baloyo, kaya rin na po ning misa. Ating siniklod ka na ako kay ni Amo nga na, taga-kaingin ko po. Nga na. Bali po, my first assignment was in a coastal parish. Pota sinabi namong coastal, kami punta ka rin makasaken. During that time, although ngayon po pwede na kanita po sake kang bangka. At kay ba't katipa mo po king pantalan nga maglakad ka pa pong malos mga kapit ng kilometro by kamiras king kumbento, by kamiras king parokya. Apansinan ko po, kilob na ning may gitlimang banwang pa, magdaton ko ka rin king parokya na po nga pong San Agustin king kaingin masantol, atin la pong meto nga greeting para-pareho. Pota pong lumual ko king kumbento, ing sabienda, Among, nuka rin kamunta. Ita po para-pareho. Kaluwal ko, ita mo munang diling mag-greet ka na ako, Among, nuka rin kamunta. Bali po, nung ning mig-greet ka, 1, 2, 3, sabihan me, nung nuka rin kamunta, nung maglaram ka man, karas mo na pantalan, may kapanyabi na kang tutu. O bala nga sa saganan mo, para pareho lakutang nuka rin ko po munta.
pota pong may kalakona ka, sinagay kang bangka, magbalik kang pasibayo, makanya naman ng kutang da. Mong, nuka rin ko po menibat. Ngara. Ano po kaulaging kutang ini? Bakit? Kasi, ingke katamong kapag masusyan ngeni, king pamaytas na banwan ng ginutang Yesu Kristo, paganakana kay katamo, ing tungkol king kay katamong tune pupuntalan. Our celebration for today, the solemnity of the ascension of our Lord, reminds us about our final destination. Where is our final destination? Our final destination is heaven. O itapu, nuka rin niya mintayin Jesus, minukya iya banwa. Back to where He started. Many ba iya king Diyos, at ngeni magbalik ne king Diyos. Many ba iya king banwa, at ngeni magbalik ne king banwa. Ngeni po pupupusan tanay kanyan ne po, ing panahon na po ning pamanyubling mebya na ning Gino, uling paitas ne banwa. Pero inumpisan tayo pa mo po, anyang panahon na ning Kwaresma, ketang Merkulis de Sinisa, naning mumunan diling gewata mo ketang Merkulis de Sinisa, dininan talang abu, ding kay katamong kanuan, kayang tabi da rin kay katang ministro ning pamanatad, king communion. At nano po, ing may banggit, anya pong mididinan tamong abu king kanuan. Ibat ka king alikabuk, magbalik ka king alikabuk. Menibat ka king gabun, magbalik ka king gabun. Tutuya po ita, tutuya. Pero, engan ka rin mayayari. Uling ing tutunang kabaldugan nita, uling ing ginusinubli yang mebye, at ngayon ipapaitas siya banua, paganakana, menibat ka king gabun, at magbalik ka king gabun, pero, paganakana naman uling ginusinubli yang mebye, menibat tamo king Diyos, at datanging panahon, para pareho tangan, magbalik king Diyos. Jesus, menibat ya king Diyos, ngeni magbalik ne king Diyos. Ne po, magbalik ne king Diyos. Meniba ya king banwa, ngeni magbalik ne banwa. Ing ascension, ing pamaytas na, ning ginuta mo king banwa paganakana about the end of the earthly life of Jesus. And yet, the beginning of the authority and power given to Him by His Father, whom He will sit at His right hand. Kaya pimpo, din kikatamong readings, makanyang nganing paganakare. First reading, ang papapuing gospel tamo, ibat kang San Lucas, naning paganakana, nepo, naning dimdam tamo, Jesus, tinupuno ring alagad na, at kay bat kingakakit da, pepaitas siya banwa. Paranano, king kikatamong second reading, paganakana, banluklukya, king mayupayang, nepo, presensya na ning kayang igpa. He will be given the power, the authority, nepo, dominion, bangkanita, ya ing mag-aring pasibayo. Kaya naman po, o yan ing paganakana kay katamo. Menibat ya banwa, magbalik neking banwa. Menibat ya king Diyos, magbalik neking Diyos. In short, back to where He is started. Nepo. Pamala ko po, naning paganakana kay katamo niti. Bali po, aga nakake po'y Mark Twain. Meto niya pong American writer, nga na pong sinabi, ating adwang importanteng kutang
at dapat tangan pong pakibatan. Nung waman, masyadong reliyoso, o may kadbilang tao mo man, dening adwang kutangareti, mawulagala, at dapat talang pakibatan. Mumunan diling kutang yapin po ini. O ba't mabibiye ka? Mawulagaya pong kutang ita. O ba't mabibiye ka? Kasi po, ingbiye, iya kabuditang kabuta na mi bayit, mi kakamalayan, na itamo, mabiyetamo, mangis nawatamo. Uling ingbiye at inyang pake. Nga napin pong Rick Warren, ketang libro na, Purpose-Driven Life, ne po, ingbiye tamo at inyang pake, at inyang purpose. In short, mangis nawatamo, mabibiyetamo, uling at inyang pake ing apong Gino, kimbalang metong at metong kekatamo. Dapat tayong pakibatan ita. O ba't mabibiye ka? Pero mas maulagay ning kadwa. Itang kadwa ya pinini. Nuka rin niya papunta ing biye mo. O iting maulaga. Nuka rin niya papunta ing biye mo. At very timely ya po ngeni. Ing kekatang kapag masusyan. Paga nakana kay katamo, huling mekad siguro, masyado tang abala, masyado tang busy, dakal tamo pigagap, nepo, karing dakala bage, at ningkay akakalingwan tamo, nung nuka rin niya papunta, ing biyeta mo. Nepo, kadalasan papunta ing biyeta mo, nung pane-obra, ne? Neng kay katamong gagawan, Aldo, paga na ka na kay katamo, ating tang tune parasan, ating tamong tune tuknangan. Mabibiyeta mo kay tiking yato, ring bitista mo, at chula king gabon. Makatuklula king gabon, dapat ding matata mo, dapat makalawela banwa. Kasi ka rin niya papunta ing biyeta mo. Nino mo kay katamong ebisang muntabanwa. At ing ebisang muntabanwa, itamongan. We all want to go to heaven. Makanyan, nepo. Pero ing kutang makanano. Ing ibanghelyo tamo po ngene, at inyang sasabihan aparalan ing Gino in order for us to ascend to heaven. Nano? O ini. Peka pakiramdaman niya po. Anyang paitas na kanubano Jesus, naninggewa na, tinasno ringgamat na, at kaibat nga na, binindisyo na nala. O, mahulagaya po ita. Tinasno ringgamat na, at kaibat binindisyo na nala. That is the last act of Jesus. Memindisyon niya. Naning paganakana at yamo naman ning hamon, bangkanta para pareutangan pumiras banwa. Paganakana, ing paralan, be a blessing. Maging kasanang bendisyon. Be a blessing. King nanong manggagawan tamo, nung nuka rin taman, let us always be a blessing. And how can we become a blessing in order for us to ascend to heaven, back to where we started? May kadore na rin dapat tamong pakibalak, bantang maging blessing at para-pareho tangan miyuli banwa. Number 1. Let us keep watch with our thoughts. Bantentala rin kekatamong kaisipan. Nanula ring dadalan king kekatamong kaisipan. Negatibo,
matsurang pamanisip kareng aliwang tao. If you want to become a blessing in order to ascend to heaven, keep watch with your thoughts. So in keeping watch with your thoughts, the challenge is think good. Think good. Isip ta naman masanting at mahayap ka rin nga aliwan tao. Kadwa, keep watch with your words. Ay, di po, masanting niya ini. Keeping watch with our words in order to become a blessing. Pali po, kanita po ne po, long time ago, ting meto nga pengari, tapong anak na mga duwayang banwa, umeneng magsalita. Umeneng ne po, magsalita. Bali po, makayarap kong makanyan. May kapagsalita po itang anak. Ano katulang-katulay mana kasi po first time nang magsalita ning anak na. Bali po nung naning sinabi na, nano po mo ngayon, o ini sinabi na, anak, nga na, Diyos ko, sunduyo niya mo po. Hingmuman na ng diling abalo, padagkas. My God, kagaling na ningan ako. Ay, smarty na nga na. Ay, balo nung pigluto na pa kanita. Hingmuna ng diling, minuna ng diling sinabi, anak, nga na. Let us keep watch with our words. Ne po? Not cursed, but blessing. Nanong lulol ka ring labitam, are they words of affirmation? Ne po? Ne kaya pamisan-misan, di nga manutam, dapat affirmation la. Ne, ay kagana ka na, ay tapos anting lapurete, ne po? Ay kalagu mo, nga mo na, mandam na ako, nga mo na, parang na, manutang na ako. Words of affirmation, ne po? Pamisan-misan, magsalita tamo naman, words of affirmation karengali wan tao. So, nung ini, keeping watch with our thoughts is think good. And kakadwa, keeping watch with our words is speak good. Speak good. Ingkatlo, ini, let us keep watch with our actions. Bali po rin kikatang pangimot, ano kawulaga. They are unspoken words and yet very powerful. Nung halimbawa, ne po, saganan nyo ko, sinabi ko ka na ako, Among, good morning, kay Batinggewa. Aling ko mo nung ako mesira yaldo. Masira ka yaldo. Nanong sabihin, ot boto ayat tuke pa kaya, ot mesira ko pati nga po nam. Nang kahit tinta mo pong gagawan at tinta mo pong pangimot, intentional or unintentional, makapanasakit mo. So let us keep watch with our actions. And what is the challenge? In order for us to become a blessing, let us do good. Gawatang mayap. Diyos ko, bali po, kakabaning patingapon, 24 oras, potang bahay ta matutod ng kay misip tam. Nano kaya ang giwa kong mayap ngayon patingapon? Oh. Ne po? Sayanging oras. Sayanging doon, Let us do good. But most importantly, at yung pekatawli, let us keep watch with our heart. Nung king oras sa ini, nga pong Ginoo, silipa na laring laman daring puso tamo. Nano kayo nga diskubri na Mua, paginakit, tampo, samanglob. Nano, ganaka, malasakit. Nano, let us keep watch with our heart. And in keeping watch with our heart, the challenge is, nung ini, think good, nung ini speak good, kaya rin kikatang dapat do good,
Pero yung importante ini, be good. Be good. Why? Because if your heart is good, you will think good. You will speak good. And you will do good. Then, we will all become a blessing. And together, we will all ascend to heaven. Impumpanga di kong ngingora sa ini. Simple yamo po at yamo naman yung sasabihan ko kaya kayo. Sana, see you in heaven. By thinking good, speaking good, and doing good because our heart is good. Kalungkot siya na may lungkot ko wata. Amen? Ay, Diyos ko. Palakpakan tayo nga pong ginuna po. Very good. O, talakad tana. Sasalpantaya ko. Manalangin tamo ngayon iking Diyos, at kaya rin pong katambalang panalangin ng pakibat tapo, Gino, itubod me ke kami ing espiritu mo. Gino, kapamilataning kaya kang espiritu, ning tetagan, agyagan me ing papa, at ding kaya kaming obispo, at ing kabilugan abalayaning Diyos, ing umela king dalan ning pamagbayo, at alang takot at manalig king paintungol, inya ngaming manalangin. Gino, patnubayan at pakiliusan mo kami, kapamilataning kaya kang Espiritu Santo, ban mibiyabya kami, agpang kingkaya kang ebanghelyo, anting masayang balita ning lugod, katuliran at kapayapan, inya ngaming manalangin. Gino, ibuklat mo kami, kingkaya kang Espiritu, gawan mo keng meto nga puso at kaladwa, ban miyabi-yabi italakad miyo, ing meto nga komunidad, apdatan para king metong at metong, itang depatan mo para kaya kami, inya ngaming manalangin. Gino, itugtog me ing kaya kang Espiritu, karing pamuntok ding bansa, gawan mong taong ating matampang panlalawe, banding tao, ilang maging manimuna lang masabal, at makalalang lang kapaligiran, amit muking dangal, katimawan, at nungnuring tao, apasulong da ing karelang kagiwan, inya ngaming manalangin. Gino, ibiyeme kaya kami, ing kaya kang Espiritu, ning lunos at pakalulo, bang igalang mi, ing sablang biye, at sopan ding kapatad, mga tsuking pamangailangan. Abayan mo kami, o Gino, ban abayanan milo, at makapagbalik kapanaligan daking biye, inya ngaming manalangin. Ngeniya doon tamo po yung sarilitang kapagnasan. O igpaming malugod, pagkiradaman mo sana rin kay kaming
panalangin. Alalapit mi king banal mong piharapan ngeni at manggaman king alan angga. Katawan
Bilangin kay kapatid banin kakot kay kayong daon matanggap ya. Harapaning Diyos pang mayupayang tutu. Kapapanin sana ni Kiling Dawang Karigawan, King Ikabunyang Kaligaligaya nila, Kikasaklala at pinipagilog ng banal. O maluguday pami, king mipnong kapakumbabandaram ya kay kangeni ting sakripisyo, bilang kapag masusyan king pamaytas na banwa ning anak mo. Pagkalam mo naman sanang mitas kami naman banwa, king kapamilataning pamakyagom mi kareting banala misteryo, itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginu, yang mantabe kay kayo. Itasyo ring pusuyo. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Tunepin karapat dapat na pong matulid sukat ing makakabos ing puryanda ka pong pasalamatan da ka. Kapamilatan da ang padmuka rin man o ginu banalawig pa Diyos ang malugod ang pong maganaka. Ang pat ing ginong Jesus aring maligaya at migtagumpe laban king kasalanan ng pong kamatayan pepaitas siya banua busal ni kapag mulalanding anghel at karin ya ing kapamilatan da ring tao arapaning Diyos at ukom na ning yato at ginura ring sablang ginu. Para dumayo ya king ke kaming kalukan nuneban at dana na kaming kapanaligan ikaming galamena ikang minsan ay aldo tuki kami keya karin banwa anong nuka rin ke nuka rin migpasiuna iyang buntok ang pampigmulan mi ulinita kamberi sablang koro ding anghel karin banwa daralit ming ke kang ligaya layon makyabe kami kingalantok nandang pamamaya kapuryan keka at abeyabe ngamingan kakanta. Ikapining banalawig pa, iking sibul ning sablang kabanalan. Ulinita ipanigapumi, itugtug na yung espiritu mo ang timong titipang ambon kaniting banalayangin, ban pabanalanan at para kay kami gawa na lang katawan ng pondaya ng ginuming Heso Kristo. At atandanan miya pa kanitang benging mi pagtaksilan niya at bayo nakusan lubdinaw ning biyena king pamaylasan pong kamatayan king wane ing tinape pe pasalamatan at pinuri piraso na ing tinape dinwang na iti kareng disipulo na nga na kunan niya iti kayungan at mangan kayo kaniti uling iti ing katawan ko amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan king waneng kalis, pasibay pe pasalamatan at pinuri, dinwang na iti karing disipulunat nga na, kuwanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayom pon alananggang tipan, ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, ang timong kapigaga na kanyo, kanako.
ing misteryo ning kikatamo pong kasalpantayanan. Inyang inigaganakan niyo mapamakalulungig pa ang kamatayan ng pampamanyubli ng mebye. Daraw miya kay ting tinape ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kay kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kay ka. Ikaming ansa ng misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, ing tipunan na kami ang tingmetong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya king glugod, kambening kay kaming Santo Papa Ileo, i Florentino ing kay kaming kaluguran Orsobispo, i Pasiano ing kay kaming Obispo Emerito, deng sablang pari, lalong-lalo na ing kay kaming dating kura paroko, i Apong Arnie, at ing mabilog mong balayan apakatipon kaniting banala misa, bendisyonan mo ang sana at panemon panuanan king kekang malagrasya kaya bedaring karelang mabilog a pamilya. Ganakan tala pungeni ding miyayali watamong kapagnasan. Ganakan mula naman po o igpa, ding kapatad ming minuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pamanyubling mebye, lalong-lalo na po rin kapatad ming ala narugong makaga na kamang manalangin para karela. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bealan angga, ban kambening no na Birhen Maria, induna ning Diyos. Kambe na nga pong San Jose, ingayang esposo. Kambering sablang apostol, at ding sablang banal, lalong-lalo na yapong Monica. Ami biye-biye kalugod-lugod keka, king keka bananing panahon. Pupuryanda ka, tapaligayanda ka, kapamilatana, Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang maypayang tutu, kagum ning banal ay Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alan angga. Abe-abe tapong ening maus king igpatamong at tsubanwa.
Igamos mo kami king sablang Maroko, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabos kaming alang kasasangkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pampagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapagligtas mo, i Yesu Kristo. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, yung babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik dating kasalanan mi, nunay pansinan mo, ing kasalpantayanan na ning banala kapulungan mo. Layon meng pamayapan, ang pompisan metungan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibye at mag-ari, manggaman king alan angga, ing kapayapan na po ning Ginoo yang mantabe kay kayungan. Pakita pong ini ing mikakametong tamo king kapayapan na pong Kristo. Kapayapan kay kayungan, ne po? Kapayapan po. Kaluguran kong kapatid, nyo, ing kordero ning Diyos. Ing korderong milalako, king kasalanan na ning yato. Mapalad tamo itang may kumbirat tanggap king kayang banal ako munyon. Itamongan po, Ginoo. Mananasan ang king pamananggap tamo kaniting katawan at daya ng Kristo. Isadsad na kataasan ng gaking biye alanangga. Katawan ng Kristo,
manalangin tamo. O maganakang igpami, ipaintulot mo kay kami keti king yato, ingkampanan milaring banala misteryo mo, ing lugod king bie Kristiyano, tayran ampo sana idala na kami king ligaya, anong nuka rin na kanya minuna, minta, itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pasibay po, dakala salamat, ne po, king pangayat at pamananggap yung kanako, keti antimong ke kayong bayong kura paroko. Tandanan tayo po ini, ne po. The parish is not about physical togetherness, but rather it is belongingness. Not physical togetherness, but belongingness. Nabalang ating lulubke ni panamdamana, I belong. Ne po, kami kailangan. At lalong-lalo na yung pisamban, iya mo po ka ring banal, pati ka ring banal. Iya mo ka ring mayap, pati na yung kaya maging mayap. Mo ka rin yung gagawang masanting, na yung kaya, pati ka rin, na kayang makagawang masanting. Ne po. Kasi we all belong to God. Impong pisamban ning parokya, makabukla iya kay katamungan. Because we all belong. Ne po, king meto nga Diyos, alangaliwan na yung ginutang Yesu Kristo. Pasbay po kay kayungan, ne po, dakala, salamat nung akit ko po, at wanyo ko, kasi po, ira ko pong pakayang kilala, ne po. Pero nung akit na ko man po, umiyadya kayo. Palibri ko. At tunta ko po, may papanatuta mo na po, may itong tamo mo pong pamilya. Dakal pong salamat kay kayo. Ingginuyang mantabe kay kayo. At bendisyonan ako ning may paingginong Diyos, ning igpa, anak at Espiritu Santo, metanaking kapayapan, midaw ne po, ing banal a misa. Salamat, King Diyos. Good morning at dakal pong salamat kay kayungan.